पुष्पांजलिं नमस्करोमि कार्यं मे सिद्धिमाजातु रत्नवेधात्रे नामिनाशमाजान्तु सर्वाणि सुरनायक विघ्नेश्वर पूजया सकलविघ्नहर्ता श्री महागणपति प्रीयताम् मृत्युंजयाय निधनाय परमदेवाय नमः महादेवाय नमः देवताभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि मया सर्वविवर्तितः आचमनीयं समर्पयामि रुद्रेश्वर देवताभ्यो नमः आचमनीयं गंगासुदेवाभ्यो चंद्रमंडल संकाशम सर्वदेव प्रियंश्वर देवताभ्यो नमः स्नानान्तरेण आचमनीयं समर्पयामि आजं सुराणामहार अजयते प्रतिष्ठितम् आजं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रयुज्यताम् रुद्रेश्वर देवताभ्यो नमः सुदास्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि रुद्रेश्वराभ्यो नमः गंधपुष्पं समर्पयामि वामदेवानां स्नानं समर्पयामि गंधपुष्पं चन्दनं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पञ्चामृत नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यार्थे अंशराप्रकारो शेष पंचामृत नैवेद्यं नैवेदयामि प्राणायामः समर्पयामि नैवेद्यं देवान्यं समर्पयामि नैवेद्यं देवान्यं समर्पयामि उत्तरापोलं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि समर्पयामि चन्दनं मुखवासादे पूगीफलम्
अभिषेकं कुर्यात् आरम्भे परमविदुषोयसदृशे ब्रह्मादीनामविदवसन्नाश्रयिणः आवाच सर्वसुमतिपरिणामदिगणन् मापेशस्तोत्रे हरनिर्वाणः परिग्रहः अतीतपन्थानन्तमहिमावान्मतयो कस्य स्तोतव्यातविदगुणः कस्य विजयः पदे बलवाचीने पतिर्गमनः कस्य नवजः मनुस्मीता वाचः परं निर्निर्वजः ब्रह्मं युवाकविसर्वस्मयपदां मम त्रेतावाणी गुणकर्मण्येन भवतः पुनामीत्यर्थे प्रमदनबुद्धिर्प्रवसिता तव ईश्वर्ययन्तजगदेन शास्त्रैर्हृतो श्रीवस्तुनस्सन्ति सुरचगविन्नाथपुरुषो भूयानामस्मिन् वर्तरमणीयामरमणि अनन्तु व्याक्रोशं विदधे केन्द्रदध्यः धाता सुरजरिक्पादानिधिजो अतर्कैश्वर्ये मय्यनं सरदस्तोतर्यः उत्तरकोयन्तांष्टिन्मुखदयति मोहाय जगतः अमृताभिषेकमस्तुषान्ते पुष्टिसृष्टिष्ठास्तु भवान् शङ्करदेवताभ्यो नमः महाभिषेकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण आचमनीयं समर्पयामि सकलपूजार्थे नमस्कारान् समर्पयामि सहस्रं निर्वयामि देवदेवेन ब्रह्मसूत्रं सूत्तरीयं गृहाण परमेश्वर रुद्रेश्वर देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विदेवरं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां रुद्रेश्वर देवताभ्यो नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि वस्त्रयज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं समर्पयामि माल्यादि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां श्रीवन्तिकामुग्धं भगवाडलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः वीराप्रवादसीदलमालदेभिस्तां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद देवताभ्यो नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीराय नमः ऋषिकेशाय नमः वदनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अलोकिताय नमः नारसिंहाय नमः शर्वाय नमः रुद्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः दशकविलवत्राणि समर्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वजीवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् पुनस्तेषु नमः नैवेद्यार्थे प्राणाय नमः वामाय नमः ज्ञानाय नमः वामाय नमः समाय नमः हरे नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं देवाय समर्पयामि उत्तराभूषं समर्पयामि हस्तभूषं समर्पयामि मुखभूषं समर्पयामि करोदरार्थे चन्दनं समर्पयामि समर्पयामि महानिराजनदीपं समर्पयामि देवताभ्यो नमः
महानिराञ्जनदीपं समर्पयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि यन्मात्रमुद्राणि च रक्ष परमेश्वरो मृत्युञ्जयाय दुर्गाय वन्द्रकण्ठाय भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमः। भवशर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रस्तः महां सखा भीमेशानानितरविधानाष्टकमिदां नमस्मिन् प्रत्येकं प्रवजतदेव शुचिरविद्यायास्मै धाम्ने प्रवेदनमस्योऽस्मि भवते नमः नमस्कारान् समर्पयामि मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय भवेशेषाय शर्वाय महादेवाय ते नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय भवेशेषाय शर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय भवेशेषाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः। मृत्युञ्जयाय भवेशेषाय महादेवाय नमः। इदं परमया देवताभिधर्मसवसरमे स्वलावेदोवेदनः जय देवालयः जय कुटुंबसहपरिवार महाशिवरात्री अभिषेक सेवा केल्याचे मान्य होऊन घ्या। या सेवेमध्ये काही सामानात तुम्हाला तंत्रात कमी जास्त कामातून घ्या। तर महारुद्राभिषेक सेवा केली ग्रामसेवा जारण मारण वशीकरण उच्चारण संपूर्ण भूतप्रशाचे पादा काय असेल ती वायच्या वेळेसाठी दूर व्हावी तुमची देवतेची अखंड कृपा त्याच्या व्हावी। संकट समय हातमध्ये तुम्ही देवता आपल्याला सर्वांना पोचतात घटना करून दाखवा। काही बोलण्यावर तुम्हाला क्षमा करून घ्या। जे कामं धंदा व्यवसाय करतात त्या कामामध्ये तुम्हाला यश शुभयश त्यांना प्राप्त व्हावं। कारण मुलाबाळ शिक्षण नोकरी धंदा व्यवसाय ठिकाणी प्रवास करतात फिरतात सवरतात त्या ठिकाणी सर्वांना आयुष्य आरोग्य व्यवस्थित प्रवास वगैरे व्हावा। जी घरामध्ये येणाऱ्या संदर्भ नसेल तुमच्या कृपेने सगळी दूर व्हावी। घरामध्ये सर्वांना सुख समाधान अन्न वस्त्र आयुष्य आरोग्य निवडा प्राप्त व्हावा। जे काही नवीन नोकरी धंदा व्यवसाय सुरू केला असेल त्यातून यश प्राप्त व्हावं। ज्या काही योजना मनोकाम त्या पण त्यांच्या परिपूर्ण व्हाव्या। घरामध्ये ग्रामदेवमध्ये असताना आरोग्य व्यवस्थेला प्राप्त व्हावं। त्यामुळे त्यांच्या इच्छित मनोकाम त्या परिपूर्ण व्हाव्या। दर्शनाकडे तुमच्या हाताने सेवा घडावी। उत्तरोत्तर सर्व आयुष्य आरोग्य प्राप्त व्हावं। तुमची अखंड कृपा त्याच्या आशीर्वाद ठेवून घ्या। सर्वांचे कल्याण करा सांभाळ करा यश द्या बरं करा। नमः पार्वती हर हर महादेव कल्याणकार्यं देवद्वज प्रसादेन सर्वे हरसा भवन्तु ते। सर्वे हरसा भवन्तु ते। आयुष्यवान आरोग्यवान जल्पो बलवान तुमच्या पिशवीत घेऊन द्या आशीर्वाद। पण दे तू अमर बन
सांग. माझे नाव संगेश सुभाष कुंडेईकर आणि हांव ह्या रुद्रेश्वर देवस्थानचो अॅटर्नी आसा. आयज अंदूच्या वर्सा आमचें जे खूब वर्सां पेंडींग मंडपाचें काम आसलें तें आमी कंप्लीट केल्लें आसा. लायटनींग केल्लें आसा. फूल देवूळ पेंटींग केलां. अंदूच्या वर्सा आमी सबंद देवूळ एक जगमगीत अशें करून दवरलेलें आसा. अंदू शेनवार येयल्लो आसा. लोकांक सुद्दां सुटी आसा. त्या अंदाजान आमी अशें चिंतलेलें की अंदू लोकांची गर्दी चड जातली. वर्सा आमी 3:30 देवस्थान तर्फे अभिषेक सुरू करताले तो आमी ह्या वर्सा 3:15 सुरू केला. जेणे करून लोकांची वर्दळ चड जातली तेन्ना तांकां त्रास जावपाक जायना म्हणून. तशेंच आमचे आतां 7:30-8 फराळ सुरू जातलो. जे कोणाचो उपास आसता तेंच्या ते मुगाचे कणगां काळी हे आसतले. तशेंच आमचे 12:30-1 महाप्रसाद सुरू जातलो. तो सांजचो 5-6 मेरेन चलतलो. आमची जी आयज मुक्तदार महापर्वणी आसा. मुक्तदार महापर्वणी म्हणजे प्रत्येक मनीस वचून आपल्या हातीन शिवलिंगाचेर दूध घालून अभिषेक करूं शकता. ही संदी आमी आयज सांजचे 7:45 वरां मेरेन दितले. 7:45 1 वरा खातीर देवूळ क्लीन करपा खातीर बंद दवरलेले वयतले. 1 वरान परत देवूळ सुरू जातले. भजन जातलें आनी रातच्या 11:30 ते 11:15 मेरेन पालखी जातली. ते पालखे उपरांत आमचे नाटक आसतलें ताची करामत. ते जाल्या उपरांत सकाळी 6 वरांचेर दिवजोत्सव जातलो. तेच्या उपरांत रथ जाल्यार आमची सकाळची 9:30-10 मेरेन अर्धशुद्धी सुरू जातली. दनपारां फाल्यां मागीर आयतार दीस दनपारां समरत्ना आसतली. समरत्ना बीन जावन महाप्रसाद जातलो. महाप्रसाद जावन आमचे दीस आमचो जो शिवरात्रीचो कार्यक्रम आसा तो सोंपतलो. आमची अर्धशुद्धी जी आसा ती स्वप्नील वासुदेव गांवकर यांच्या यजमाना सकयल जातली. तशेंच हांव भाविकां कडेन मागता की तेंच्यांनी शांत प्रमाणे स्वताची काळजी घेवन गर्दी करिनासतना धक्काबुक्की करिनासतना सुशेगाद देवाचें दर्शन घेवचें आनी आमच्या उत्सवाक असोच प्रत्येक वर्सा हातभार लावचो. कृष्णा हे आमचे रुद्रेश्वर स्थान हरवळें आसा आनी गोंयान आनी सगळ्या जगभरान तशी रुद्रेश्वर किंवा महाशिवरात्री जाता. पूण आमच्या गोंयच्या गोमंतकाचें एक खास वैशिश्ट्य हरवळें आसा. आनी हांगा जी शिवजी आसा स्वयंभू आसा स्वता येयल्ली आसा आनी तेंच्या स्वागता खातीर हांगा तीर्थ बीन आसा. तर भावीक जे हांगा येता ते तीर्थाचे दर्शन घेतल्या उपरांत शिवजीच्या लिंगाचेर आयज अभिषेक करता. तर आमचे एटर्नी सांगल्या त्या प्रमाणे ही संदी आयज आमी सगळ्यांक दिता की मुक्त हस्ते आपूण आयज भिजून गर्भकुडीन वचून आमी आपल्या हातीन शिवजीची सेवा आयज करूं शकता. शिवजी हे परम वैष्णव आसा आनी रोखडे प्रसन्न जावपी आसा देव. तर तेज्या खातीर हे आयज सकाळ पासून 2 पर्यंत हांगा गर्दी जाल्ली आसा आनी गर्दी आयज वाडत आसा आनी खूब गर्दीची अपेक्षा आसा आमकां. तर आमच्या कमिटीन खूब प्रयत्न केल्या की सगल्यो फॅसिलिटी सकाळी फुडें प्रसादाची अरेंजमेंट केल्ली आहा. तर दनपारच्यो काही गोश्टी प्रसादाच्यो दवरलेल्यो आसा. तर आमी कमिटी तर्फे विनंती करता की सगळ्यांनी आपापली काळजी घेवची. म्हणजे पाणी हितून तीर्थक्षेत्रात चड आहा सांबाळून हें करचें आनी भरपूर शिवजीचो लाभ घेवचो आशिर्वाद घेवचो. हरे कृष्ण. आयज महाशिवरात्रीच्या निमतान हांव सगळ्या भाविकांक जे भक्तगण जे हांगासर सगळ्या भाविकांनी भक्तगण येतले तांकां महाशिवरात्रीची परबी दिता. आनी सगळ्यांक आमच्या आयज जो रुद्रेश्वर देवस्थानच्या ह्या सानिध्यान हांगा येवन आमच्या लिंगाचेर स्वयंभू वचून लिंगाचेर आमच्या वचून जे पळय अभिषेक करतले तेंच्यांनी सगळ्यांनी तेचो लाभ घेवचो. आपली काळजी घेवची आनी हो आमचो जो महाशिवरात्रीचो उत्सव आहा तो आयज बरे रितीन भरभराटीन तेंच्यांनी आमचो सार्थ करून दिवचो अशेंच हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागता.